Komšije su šokirane. Mickey Mouse i drugi crtani junaci neće više krasiti torte njihovih mališana, ako za to ne postoji validna licenca. Ako dijete poželi nekakvu tortu sa tim svojim voljenim likom, zašto se to ne bi dozvolilo? Pa mi ćemo to sami napraviti. Što ako vas stigne kazna? Pa neće. Mislim da nas neće, jer u kućnoj radinosti to niko neće primijetiti, neće niko ni znati. Toj djeci uskraćuju veselje, ko ti likovi ih vesele i sad oni to zabranjuju i naknadno još dodatno da plaćuju. Jako ružno. Poslastičare i advokatsko društvo obavestilo o neobičnoj zabrani na insistiranje kompanije u Hrvatskoj koja jedina ima pravo prodaje zaštićenih likova. Tu konkretno govorimo o Disneyovom Frozenu, Carsu, Mickey Mouseu, Lucasfilmovom Star Warsu, govorimo o Universalovom Minionsu, Nickelodeonovom Ninja kornjačama, One Entertainment Peppa Pig. Još uvek nije jasno kome je sve zabrana upućena, ali profesionalci su obustavili proizvodnju najtraženijih torti. Pa su nam rekli da ne smijemo raditi, ako je i onako na točkicu slična da bi mogla vući na Peppa Pig, da je zabranjeno da automatski se povezuje s Peppom. A da li može bilo kakvo prase da zameni Peppu? Teško, mora da liči, znači ne može bilo kako, mora da bude roze i da liči, ali nisu sada oni toliko da gledaju da li je to svaka sitnica odrađena, naravno, samo je bitna glavna figurica. Naša gastroblogerka kaže da nikome ne bi bilo svejedno kada bi morali da otkažu porudžbinu najzahtevnijim mušterijama, deci. Mora da bude kako oni hoće i bila bi vjerojatno nezgodna situacija jer jedna domaćica ne bi mogla tek tako da otkupi prava da pravi Disneyjeve figurice ili bilo čije. Pravda za Peppu. Jupi!